Mambo mabaruki. Bunde ditasuki. Abane, lukeba. Kutukiri kumakwiri, kuikwenda mangu masaki, kumbutu kyangu kitabu, baya, ya bisiki, ya me, mangu kame, ya me. Benumare, nidimana bisaki, kumbutu minari bakantu, tangambu kyangu kipi, baya, ya bisiki. Ulikwenda mambo matatu, kumbuto kyangu kitabu kibaya, lukwa lokandi. Amemba, mambo kame. Amemba, zibuzukiri mambo. Mambo mabara. Kutukiri kumakwiri, kuikwenda mambo matatu, kumbutu kyangu kitabu kibaya, ya bisiki, ya memba, mambo kame, ya memba, nesi bisukiri mama bonga. Mariambe balumtade, Mariambe balumtade, go. Mariambe balumtade. Mama kunatole, ukizandu kunade, unakipapu yaya, unapoku yaya, unagiringa, selembao, kitozimos. Kutukiri kumakwiri, kuikwenda mambo masakiri, kumbutu kyangu kitabu kilibaya, lukwa linkambi. Amemba, mambo kame. Amemba, yesi bisukiri mama bonga. Mariambe balutade, unapoku. Mariambe balutade, unamiringa. Mariambe balutade, unapokuya. Mariambe balutade, unamiringa. Mariambe balutade, Mariambe balutade, Mariambe balutade, Mariambe balutade.
Go celebrities, t'en passe ça, celebrities. Celebrities, donkey. Kiambote, nengo tomoka toko. Kiambote. Oh, Kiambote. Lina vimpi. Lina mavimbi tutondo. Tata luvuva mu, Kiambote. Ndinga katu. Kiambote. Lina vimpi tata. Ngeta ngina mavimbi. Tutondele, Kiambote nengo makese. Kiambote tata longi. Kwe uzingilanga. Muna Luanda uzingilanga. Izingilanga. Tutondele. Muito obrigado. Quem temos assistir, não posso aparecer porque pronto. Não tive tempo, tinha uma urgência aqui. Mas pronto, não podíamos cancelar porque afinal a diretora junta ia vir. Está aqui ela. Muito obrigado. Tutondele. Eu vou cantar depois. Tá aqui, tu está contele. Kiambote tata que tu está. Kiambote quién? Kiambote tata. Ok. Je vais chanter, hein. Le chant, le cantique. Onde que está o cantique? Ok, tá aqui. On est prêt? Tata que tu sais, merci beaucoup, hein. De toda a junta. Ele estava no aula da Suíça. Era só para apoiar, né? Pronto. Dinga, não me esquecer. Ingeta. Merci beaucoup, Tata Suíça. Pas de souci, papa. On a maintenant, agora temos, on a Washington DC, Suisse, Berne, on a Luanda, 2 classes. Tudo onde ele não tomou toco. Você acreditou nesse projeto? Alguém estava a falar mal de vocês um dia no Facebook, mas eu não comentei disso. Se eu contar na dona tomou toco aqui. Yambula. Ok, ingeta. Yambula. Katulendi vutula mvutuko. Kawago tata ça. Je disais qu'au départ, c'était comme ça. Papa, elle était là la première à dire non, on doit aller de l'avant, tu vois. Maintenant, on a 2 classes, 4, 5. Hein. Au total, c'est 5 classes. Parce qu'au départ, on ne faisait pas live. On ne faisait pas, c'était juste, j'ai publié les leçons comme ça. Só estava publicava as lições assim, né? Sem live. Yeah, ok. Je vais chanter. Estamos prontos? On est prêts? Ngwidendinga isu ietwa bokele kwaye tonzile zulu kazole songela landa ikulanda kitina mpasiko owete kwenda mona kune zulu. Ok. Petit. Ngwidendinga isu ietwa bokele kwaye tonzile zulu kazolele songela
Landa ikulanda kitina pasiko. Owete kwenda mona kunezulu. Landa isu ikulanda. Konsoku malumbu ya oso ikulandanga. Landa isu ikulanda. Konsoke kumfila ikulandanga. C'est pour ça que le premier verset, on a juste le verset, le verset. Oui, je vais dicter, hein? Je vais lire. Ngwidi endinga isu, ieto abokele, kwa yeto ndile zulu, kazolele songela. Landa ikunlanda, kitina mpasiko. Owete nkwenda mona kunezulu. Ngwidi endinga isu, ieto abokele. Kwa yeto ndile zulu, kazolele songela. Landa ikunlanda, kitina mpasiko. Owete nkwenda mona kunezulu. Honnêtement, on a la chance parce que ce cantique-là, je crois la date c'est 1945, tu vois. Donc on a la chance, sinon on aurait perdu le Gikong, moi, parce que bon, si on n'écrit pas, on perd. Hein. Oui. Temos a chance, né? Esse cântico aqui data acho que 1945. Muito tempo. Se não tivéssemos isso, então teríamos Gikong. Para já Gikong, estamos a lutar, né? Para defender Gikong, né? Nosso Gikongo. Mayamba, oh Mayamba, nengo makesi. Kite wako ndinga kado nama. Mayamba. Mayamba. Mas hoje em dia, mesmo, quer dizer, até não preciso falar de outros, né? Nós, os Bacong, j'ai demandé à maman, mais que c'est Mayamba ou Mayamba. Peut-être qui dit ça. Mayamba. Voilà. À toi encore, peut-être que c'est Pululu ou Pululu. Mpululu. Ah, voilà. Ma viokele. Ma viokele. Voilà, faut défendre sa langue. Hein. Sinon, personne ne le fera à notre place. Oui. Tondele. Ok. Vamos começar a lição. On est maintenant sur le mariage de notre fille, de notre nièce. Alors, on va recevoir le visiteur. Hein. Maintenant, on doit faire le cours. Il y a un casamento da nossa sobrinha, da nossa filha, nós de casa, quer dizer, nós que vamos receber os visitantes, né? Não é preciso olhar no papel, porque vocês já sabem, hein? C'est pas important. Vous n'avez pas besoin de lire, hein? Sur le papier, on connaît ça. Alors, Nani Alakou, qui va recevoir, disons, présenter le cours. Tata Nzolani. Tata Luvamo, yala cool tata. Oh. Mkolo. Bonga Maluizila. Mangonge za malu. Maluvutukila. Makala Masiza Tambi. Tutondele. Mas que c'est uma pequena coisa. Você estava se interessar, vamos dizer, ao teatro. Ah, ok. Um momento. Dá-me um minuto. Ok. Alors, je disais ceci tout à l'heure, qu'est-ce que c'est ça? Elle doit s'adresser aux visiteurs. Hein? Disons là, vous êtes le directeur, le délégué du directeur, le représentant des visiteurs. Hein?
Elle va vous recevoir. Alors, elle va se dire, toi, t'as tout ça. Nengoma kese. Matata. Encore, tu as vu ça, t'as résultat. Fais-toi, hein. Attention, tu vas répondre. J'ai envoyé le devoir, hein. Allez-y. De nouveau, t'as Nengoma kese. Matata. Ah, mais le CV, non, attends. Oh, attends. Il faut faire pareil. J'ai oublié, il faut faire pareil. Ouais, il faut faire pareil, hein. Moi, je veux dire Manengwa, c'est ça, non? Non, tu écoutes seulement, hein. D'accord. Mais tu vas répondre après, attention le devoir. Allez, Nengoma kese. Muito bom. Vamos de novo, por favor. Matata. Tu réponds aussi à ma compte, t'as dit ça. Moi, je Tu dis. réponds aussi sur ma compte, hein. Ok. Vonga maluizila mangongeza malu maluvutukila makala masiza tambi. Que isso? Esse é Mukonga. Vamos dizer no feminino. Não tem Mukonga. Mukongo mesmo. Alors, maintenant, on est chez toi alors. Hein? Nengo, elle n'est pas seule, bien sûr, avec la délégation. Non. Elle est le voile. Voilà, c'est l'orateur, hein, disons, le porte-parole orateur. Bon. Alors, vous la recevez chez toi. Hein? À toi d'aller sur ça. Donc, moi, Manengwa, c'est ça. Allez-y, continuez. Hein? Vonga maluizila mangongeza malu maluvutukila makala mansiza tambi. Tout tourne. Oh, ça c'était mon Congo. Hein? Nos aïeux, hein, ils disaient toujours qu'ils font que pinga. Hein? Os nossos ancestrais diziam que font que pinga. Quer dizer, essa tradição, à 100% não, né? Disons, on ne va pas préserver à 100%, mais l'essentiel, il faut la préserver. Très important. Talvez vamos. Receber a delegação, a Nengwa Tomongatoko, ela é chefe, ela é porta-voz, você endereça-se a ela, né? Talvez vamos. Mono kinaya kuba mwako. Não percebi. Mono kinaya kuba mwako. Kuna kuba wako. Ok. Nengoma toma utoko. Posso tentar? Tata Luvu vamos. Ma. Responda. Belme responda só uma coisa. De novo, não. Makonzo. Não, você não diz nada, só responde batendo, né? Não botamos outro, vamos, pessoal. Tata Luvu vamos. Vamos lá. Vonga maluizila. Ok, vonga maluizila. Mangongeza malu. Makala. Maluvutukila. Makala. Matiza tambi. Agora, acho que já entendeu quem é Mati Tambi na família, né? Não vamos dizer aqui. Já entendi. Até já mudou o nome também. Antes não tinha o nome no Facebook, agora pôs no Facebook. Ok. Maintenant, on va pratiquer la réponse. Hein? C'est-à-dire vous êtes prêts? La réponse maintenant, parce que... non? Non. On l'a pratiqué la fois parce que c'était très facile. Très facile. Kuna kutu kanga ku. Kuvutu kanga ku. Não, ku. Kotwa. Ku. Kotwa.
ikotwanga kotwanga kalubungwako. Ah, ok. Muito bom. Boa tentativa. Tá aqui, tu sabe, Je sais. Cool. Ah, je peux lire ou pas? Ok. On va lire après. Essa aí não vale a pena. Ah, ok. Ok, alors, je vais balancer l'audio. Je vais passer à audio. Yeah. On va essayer de mémoriser. Parabéns, não, mas que eu joue bem. Ok, muito bom. Ekua kotwa ikotwanga kailubukwangako. Ekua kotwa ikotwanga kailubukwangako. Ekua kotwa ikotwanga kailubukwangako. Essa expressão também cai lubukwangako e outras pessoas também falam cai vai kwangako. Tout en délai. Qui est le courageux? Calista, tu peux passer? Nkua. Ekua. Nkua kotwa ikotwanga. Kailubu kwangako. Kailubu kwangako. Lubuka c'est quoi? Lubuka c'est quoi? Lubuka. Bon, c'est difficile pour toi. Vaikanga, kwangako. Vaika c'est quoi? Vaika. C'est retourner, non? Presque là. Vaika. Revenir. Vaika. Vaika S.A.I. Sortir. Ah, sortir. Non, Lubuka, c'est la même chose. Hein? Lubuka, Vaika, c'est la même chose. Kailubu kwangako, c'est ça. Kailubu kwangako. Essayez la prononciation. Kailubu kwangako. Kailubu kwangako. Très bien. Kotwa ikotwanga. Kailubu kwangako. T'as-tu vraiment? Je veux. Qu'est-ce qui est? Vous passez de nouveau. Hein? Ekua kotwa ikotwanga kailubukwangako. Ekua kotwa ikotwanga kailubukwangako. Ekua kotwa ikotwanga kailubukwangako. Essa expressão também cai lubukwangako e outras pessoas também falam cai vai kwangako. T'as-tu vraiment? Nkua entra e não sai. Oh, não. Aqui não estamos no Diego Calma. Aqui não. Isso não se traduz. Ei, abominação. Fala como você ouviu, Tata. Por favor. Eu vou repetir. Vamos voltar mais no tempo do colono. Ekua kotwa ikotwanga kailubukwangako. Ekua kotwa ikotwanga kailubukwangako. Ekua kotwa ikotwanga kailubukwangako. Essa expressão também cai lubukwangako e outras pessoas também falam cai vai kwangako. T'as-tu vraiment? Nkua kotwa ikotwanga kailubukwangako. De novo, por favor. Nkua kota ikotwanga. Kota ikotwanga, atenção. Kota ikotwanga kalubukwangako. Tutondele. Nengo tomoto com? Ekua kotwa ikotwanga kailubukwangako. Tanto faz pode dizer Kaivaingako. Mas vamos manter esse aqui. Kailubukwangako. Tutonde tata kitosisa.
Enkuwa koto ikotwanga kaidubu kwangako. Tutondele. Kou, c'est la même chose. Ok, merci beaucoup. Alors, maintenant, tu vas répondre, hein? On a, agora temos os visitantes e o anfitrião, né? Vous êtes hôte, hein? L'hôte, c'est la maison et nous, on a les visiteurs. Tel vous vamos. Ok, tel vamos. Temos que porque senão não vamos no sítio. Isso é para citar essa aqui. Vongama Luizila, mangongeza malu, maluvutukila, makala, mansi zatambi. Vou repetir. Vonga maluizila, mangongeza malu, maluvutukila, makala, mansi zatambi. Tutondele. Tel vamos ok, pode tentar tel vamos. Já me perdi. Como? Me perdi. Ngongeza malu, esse aqui. Precisa também, hein? Ngongeza malu na vinda, né? Vamos ngongeza malu, essa é a vinda. Maluvutu kila makala tiza tambi. São essas duas coisas que você deve entender, né? Vonga maluizi lá, kuiza, na vinda, né? Mangongeza malu, maluvutu kila, regresso, tiza tambi. Então vamos tentar. Mangondeza malu. Vonga maluizi lá. Vonga maluizi lá. Mangongeza malu. Mangongeza malu. Maluvutu kila. Kavutu kila. Maluvutu kila. Maluvutu kila. Makala. Makala. Isso, essa aqui. Tambi. Tiza tambi. Tiza tambi. Mas entendeu a expressão, né? Aqui, na vossa. Não, mas que tentando explicar. O que isso significa? O símbolo disso? Se na vossa vinda, né? Andaram debaixo da água ou pelas águas, debaixo das águas, havia obstáculos, que o vosso regresso seja por cima, né? Quer dizer, não haja inundação. Não haja obstáculo ou inundação. Voltem bem. Tá bom, vamos. Sim. Vonga Luizila, tenta ainda de novo. Vonga Luizila. Vonga Luizila. Temos chegada, né? Vinda e regresso. Luísa, mamãe Luizila, engongeza malu, tem um funil. Maluvutu kila, makala, que seja, mantiza tambi. Vamos. Não sou muito bom a memorizar coisas assim. Ok, vou meter no. Entender. Vou meter na desculpa. Vonga maluizila, mangongeza malu, maluvutu kila, makala, mansi zatambi. Vou repetir. Vonga maluizila, mangongeza malu, maluvutu kila, makala, mansi zatambi. Vou tentar. Ngama Luizila. Ngonge Ngama Luizila. Ngonge Vama Luizila. Mangongeza malu. Mangongeza malu. Maluvutu kila. Maluvutu kila. Makala. Makala. Manti. Zatambi. Quer dizer, a vinda é essa aqui. Ngongeza malu é essa aqui. Regresso. Zatambi. Ok. Muito obrigado. Maintenant, vá. Nenhuma maquete. Vai receber tata que disse isso, quer dizer, sim, vous êtes chez nenhuma maquete,
Elle va vous recevoir, vous maman Louise là, et vous répondez. Tu réponds ku Koto ikotwanga. Kai lubu kwanga ko. Très bien. À toi avec une question. Matata. Vonga maluizila, mangonge za malu, maluvutukila, makala, masiza tambi. Nkua koto ikotwanga. Ah, mais avant d'ouvrir sa bouche, c'est toujours ça. Oui. Manengwa. Nkua koto ikotwanga. Kailubukwanga ko. C'est de nouveau la prononciation. Kua koto ikotwanga. Kailubukwanga ko. Encore, s'il te plaît. Nkua koto ikotwanga. Ikotwanga. Kailubukwanga ko. Kailubukwanga ko. Ah, merci. Taluvuvamu. Estás na casa da Nengo Magense, ela vai te receber, depois você vai responder koto ikotwanga. Lubukwanga ko. Nengo Magense, faz favor. Matata. Kota ikotwanga. Não. Vonga maluizila, mangonge za malu, maluvutukila, makala, masiza tambi. Muito bom. Ela fala primeiro, depois você responde, né? Ela faz uma conta, vonga maluizila, depois quando termina, cada um também responde com uma conta, mam. Ok, não vamos esquecer. Matata. Vonga maluizila, mangonge za malu, maluvutukila, makala, masiza tambi. Não é de vita. Estamos a fazer revolução. Daqui a pouco, não é só homens, tem que ser senhoras também. Ela endereçou a ti, né? Tem que responder. Manengua. A tua resposta, vamos. Vou. Começa a bater. Só palma, né? Macondo, não traduz, essa é Macondo. Fala outra coisa. Fala mais outra coisa. Podem trazer, vamos prender cu. Podem visitar. Se forem sossegados, não há problema. Se papo de pinga-pinga, mas como assim? Transmite a criança. Vonga za malu. Ela vos te receber, diz que Chegada, uma vinda, né? Koto ikotwanga. Kavai kako. Ok, Kaivai Kwango. Tanto faz. Kailubu Kwanga. Kaivai Kwango. Muito bom. Nengo, toma toco. Estamos na tua casa. Vai receber. Elle va recevoir la délégation de papa qui tu sister. À toi, non toma toco. Matata. Vonga mavingila, maluizila. Mangonge za malu. Batala. Maluvutukila. Matala. Matiza tambi. On a seulement deux verbes principaux, disons. On a quiza. Temos dois verbos principais. Quiza. Maluizila. Vutuka. De novo, quem está. Não vai tomar o jogo. Papa,
Gata. À toi de répondre, Manengwa. Nkuwa koto ikotwanga kailubu kwanga ko. Tuto ndelo. Talvu va tentar de novo. Vonga maluizila. Mangongeza maluvutu kila makala masila tambi. Lembra, só tu memoria só a coisa. Dois verbos. São muito bom decorado. Eu gosto de entender esse sentido. Eu mandei documento, não papel. Não, mandei todos nós. Tenta ainda, telefone. Vonga Zamalu. Vonga Maluizila. Tá bom, deixa. Ok. Vonga Maluizila. Vou despedir aqui. Tá bom, tá telefone, não se preocupe. Tá aqui então. Lê bem? Eu não nem li. Muito bem. Tá aqui, Vonga Maluizila, telefone. Vonga Maluizila, Mangonge Zamalu, Maluvutu Kila, Makala Masi Zatambi. Vonga Maluizila, Mangonge Zamalu, Maluvutu Kila, Makala Masi Zatambi. Tá bom, né, telefone? Sim. Ficamos assim? Makala Masi Zatambi. Ok. Vonga Maluizila, Mangonge Zamalu, Maluvutu Kila, Makala Masi Zatambi. Ok, a cábula já vai sair. Tiramos a cábula. Tenta receber a dona nem como é que é isso. Vonga Zamalu. Oh, mas... Manengo. Não vamos! Vamos. Manengo. Vonga Zamalu. Maluísa. Não, ele tá... Ne ria pas. Ele tá aceitado, porque... Já está a entender. A coisa principal é aquela aí. A coisa principal é a vinda, né? Irguesso, Luizila, né? Vutukila. Tenta ainda a sua versão. Vonga Zamalu. Vonga Maluizila. Vonga Maluizila. Mangonge Zamalu. Mangonge Zamalu. Luvutu Kila. Makala. Makala. Mantiza Tambi. Vida ngombe, como diz uma pessoa que está aqui. Tá bon. Ok, merci beaucoup. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, on va enchaîner, on va combiner deux choses. Vamos kuwa, lembra kuwa kota ikotwanga kaluvuanga ko. Tínhamos também, ou não aussi, kuna kutukanga ku, kuvutukanga ku. On se rappelle ça, non? Non. Non, je vais passer ça vite. Kuna kutukanga ku. Kuna kutukanga ekuwa ikuvutukanga ekuwa. Kuna kutukanga ekuwa ikuvutukanga ekuwa. Kuna kutukanga kuwa kuvutukanga ku. Kuwa ku, la même chose. Maintenant, au lieu de dire répondre koto ikotwanga, on va répondre kuna kutukanga kuwa. N'engoma que va receber, papa que tu sais sur le visiteur, papa que tu sais, tu vas répondre kuna kutukanga ku kuvutukanga ku. D'où vient le coup, hein, donc le coup retourne d'où il vient. N'engoma que c'est fausse. Matata. Vonga Maluizila. Mangonge Zamalu. Mangonge Zamalu.
Makala. Maluvutu Kila. Maluvutu Kila. Mansisa Tambi. Makala Mansisa Tambi. Muito bom. Tata aqui do Sator. Manengwa. Kuna vutukanga nkuu. Kuna vutukanga nkuu. Kuvutukanga nkuu. Complétez la phrase Tata kuna vutukanga nkuu. Pardon? Kuna vutukanga nkuu. Kuvutukanga nkuu. Complétez la phrase s'il te plaît. Ah. Répétez. Kuna kutukanga nkuu. Kuna vutukanga nkuu. Kuvutukanga nkuu. Kuna vutukanga nkuu. Kuvutukanga nkuu. Ouais, kuvutukanga. C'est ça, kuvutukanga nkuu. Correct. Kuvutukanga nkuu. Kuvutukanga nkuu. Kuvutukanga nkuu. Kuvutukanga nkuu. Tata Kitu Sisa va recevoir, tu vas recevoir Tata Louvamu. Alors, ma tata, tu vas recevoir Tata Louvamu. Tata va recevoir Tata Louvamu. Tata Kitu, allez-y. Ma tata. Vongama Louisila. Mangongeza Malu. Attention, ça c'est pas français. Excusez-moi, c'est l'existe. Pas français, hein? On a parlé. C'est pas français. En français, tu prononces en Kikongo. Donc, maman lui dit là, on n'a pas. Non, ça c'est français. Allez-y, de nouveau. Vongama Louisila. Mangongeza Malu. Maluvutu Kila. Makala Mansisa Tambi. Hey! Então, tenta levar a resposta. Kukotanga Encuio. Palmas, mas conta primeiro. Encuio. Essa é Mukongo. Encuio, kota e kotanga. Kaiva Kangako. Não, Kaiva Kangako. Tá bom, mas agora estamos a falar desse aqui. Kuna Kutunga Ku. Tenta ainda Kuna Kutunga Ku. Kuvutukanga Ku. Kuna Kuvutukanga Ku. Kuna Kutunga Ku. Kuvutukanga Ku. Ok, on va lire de nouveau. Vamos ler de novo. Toi, mettez aqui no. Ajuda Tata. Vongama Louisila, Mangongeza Malu, Maluvutukila, Makala Mansisa Tambi. C'est seguir, hein? Depois, o penúltimo parágrafo diz: Kuna Kutukanga Ku, Kuvutukanga Ku. E temos Ku, Kotua e Kotuanga, Kailubu Kwangako. Tata Luva, pode ler o Kuna Kutukanga Ku. Kuna Kutukanga Ku, Kavutukanga Ku. Ku, Kotua e Kotuanga, Kailubu Kwangako. Tanto faz como você diz. Kotua e Kotuanga, Kavaikangako. Ok, tenta essa aqui então, como está no quadro. Kailubu Kwangako. Ku, Kotua e Kotuanga, Kailubu Kwangako. Tutondele. Yambote kilo. Ok, eu vou tentar. Vamos fazer quer dizer, vou tentar ler, e tentar traduzir para a licença. O anfitrião diz: Quaki papa e mama, uva kuwa tunayao, wa vimpi, como não aqui embevo. Essa coisa é extra, né? Vongama Luizila, Mangongeza Malu, Maluvutukila, Nakala Mansisa Tambi. O anfitrião continua a informar a razão daquela reunião. Ok, vamos tentar praticar isso aqui. Maintenant, on va faire ceci, hein, parce que vous recevez le genre, hein, disons. Si vous êtes, c'est ta fille qui se marie, ta nièce,
recevez le beau-père, hein? C'est ça, non? De votre fille. Mas você vai ter que explicar depois de ir à cour, explique o motivo da reunião. Tá percebendo, né? Antes dele responder, tanto faz. Quando o tu ganha a cour, você explica a razão da reunião, né? Tá percebendo? Alors, on va faire ceci. Vous recevez les visiteurs en disant Vongama Louisi là, après ça, vous expliquez la raison de pourquoi on a la réunion. Et après, les visiteurs vont répondre Kunagutuga Ku, Kuvutuga Ku. Est-ce que c'est compris? J'ai bien expliqué ça. Tu as compris? C'est ça. Pas vraiment, mais on va essayer. Non, normalement, quand on dit le cours, Vongama Louisi là, tu finis ça et puis tu t'expliques pourquoi on a la réunion, disons la fête, c'est à quoi la rencontre. Non. Par exemple, moi je dis, ici on a le mariage de notre fille, vous avez répondu à nos questions, il y a tout ce que nous avons demandé, la dot et tout ça, on l'a bien reçu, merci beaucoup. Alors tu t'arrêtes là et après, les visiteurs vont répondre, disons. Le porte-parole va répondre. Donc, on est d'accord, on va commencer la réunion. On est d'accord, on a signé. Vous entendez ce que je dis, non? Non. Je dis ce seguinte. On va terminer dans 10 minutes. Você recebe os visitantes, né? Diz que Vongama Louisi lá. Depois de terminar a frase, explique a razão o motivo do encontro, tá vendo? Depois que o visitante vai responder, vai dizer que Kunagutuga Ku, Kuvutuga Ku. Tanto faz, eu não quero meter isso muito difícil para vocês, né? Não. Vocês vão opção fácil, não. Vamos com a conta de Cotuanga. Vamos com a conta de Cotuanga. Ok. Nenhuma quer se entender, não? Yeah. Percebi. Okay. Normalement, ce n'est pas le père qui fait le coup, disons, c'est le porte-parole. Hein? Normalement, nous, au pai da moça qui va. C'est pas la fille, le père de la fiancée qui va se prononcer. Non. On a un porte-parole. C'est les Bacons qui sont comme ça. Les Bacons somos assim. Há um porta-voz. Então, a menina lá em casa vai se casar. Convidaram a mami, como já tem o cabelo branco, tu aí. Você você que é o porta-voz, né? Bom, tanto faz, vamos dizer, não, o porta-voz sim, mas você, meu pai, a mãe, podem fazer isso, né? Se não há ninguém, tem que se fazer. Não vamos aquecer. Vai receber até o vamos. Diz o cu, vamos chamar o Luiz lá, depois explica a razão, o motivo que temos um encontro hoje. Vamos estar no negócio, please. Matata. Vonga Maluizi lá, Mangongeza Malu, Maluvutukila, Makala, Mansizantambi. Hoje, né, estamos aqui com o encontro das nossas famílias. E como se sabe, né, que um cu é um ritual onde os filhos do Congo, né, os filhos do Bakongo se reúnem para falar, não é, ou para discutir assuntos. Falaste bem, não como que você disse, falaste bem. Basta dizer o que você disse. Agora vai logo a coisa, a direção da coisa. Diz mesmo o motivo, né?
Você não explica quer dizer, você já disse o que devia ter dito. Ok. Qual é o motivo? Estamos aqui porque a minha filha vai se casar. Vocês nos pedimos o fato de Louis Vuitton. Vocês trazeram aqui Malekani e não aceitamos. Pois é, nós pedimos, estamos aqui por causa do casamento da minha filha, não é? Agradecemos a vossa presença, mas na lista que nós pedimos Versace, vocês trouxeram Louis Vuitton, e nós não aceitamos isso. Pedimos Pierre Cardin, vocês trouxeram Louis Vuitton, também não queremos. On rigole parce que je dis à Nengo Kesse, quand tu dis le prononce Vongama Louise, là tu finis, tu expliques aux visiteurs, disons, la raison pourquoi ils sont là. On a le mariage, on rigole parce que elle a dit bon, on a demandé sur la liste, on a demandé Louis Vuitton, mais vous ramenez Gucci, on ne veut pas. Gucci. Alors, ok, ela termina, tata vous me responde, côté Kotwanga. Kotwa et Kotwanga. Ça c'est une chose sagrade, ça c'est sacré, hein? Ça c'est sacré. Non, pas de falloir. Tu ne dois jamais ouvrir ta bouche. Il faut faire ça. Le monde de Bakongo, ça c'est sacré. On est Bakongo, ça c'est sacré. Qui prend pour pinga. On a beaucoup perdu, mais il y a des choses qu'on doit conserver quand même. C'est tout vraiment. Kotwa et Kotwanga. Kavai Kangako. Tout en délai. Juste comme ça que. Côté Kotwanga. Tata, qui te dit ça? On est chez toi. Tata, on est chez toi. Tu parles en français, c'est pas grave. Je dis la fois passée, même si on a une réunion de Bakongo, on va parler en lingala ou en français, je ne sais pas, en anglais. C'est pas dur hein, de prononcer cette phrase-là. Tu vois pas ça? Vongaman Louise, il a prononcé seulement cette phrase-là. Pour moi, ça c'est suffisant parce qu'on doit honorer nos ancêtres. Ça c'est sacré. Sinon, on a tout perdu et puis on n'est plus le Congo. Ok, à toi, dans ça. Tu vas recevoir Nengotomo Togo. C'est son fils qui se marie à la fiancée de ta fille. C'est ça. Manengwa. Vongama Luizila, Mangongeza Malu, Maluvutukila, Makala, Mansiza Tambi. Bon, attends, tu sais quoi? Je vais essayer. Ok. Parlez en français. Bon. Ne rigolez pas. Hein? Et c'est un qui congo là. Eunu, Tukalakueto. Tukalakueto, Ekuma, Tuizana. Muna Longo, c'est le mariage, non? Si, c'est ça, si. Muna Longo. Mwaname. Mwaname. Ye Mwaneto. Mwaneno. Pardon, Mwaneno, c'est ça. Voilà. Batata kente nengo tomatoko. Liga microphone. Oh, ndinga nengo tomatoko. Ndinga. Ndinga nengo tomatoko. Oh, pedo son. Kotwanga. Son. Kotwanga. Kailubu kwanga ko. Tutondele. Até ao pai da noiva é boa pessoa, não quer dizer. Para ele tanto faz que Malekani ou Pierre Cardin. Je dis que le père de la fiancée est sympa parce que bon, il ne supporte pas si c'est le Pierre Cardin, disons, comment ça fait Fat encore. Le costume sur le costume sur Pierre Cardin ou Louis Vuitton, ça va. Pour lui, c'est pas grave. C'est pas tout grave. tondele. Elle, ça y est. Yangalele.
On va continuer ça la fois prochaine. Parce que c'est très important. Qu'il me faut un fagifinga pinga. Question, t'as dit ça? Non, très bien. Ok, tutondele. Tuyangalele. Tufiao. Quand on fait ça, on va se rappeler toujours ça, c'est quoi ça? Entonnoir. Quiconque, c'est la phrase là, c'est quoi? Ngonge. Ngongeza. Luzila, na Ngongeza Ngonge. Celui-ci? Mansiza Ntambu. Makala, Mansiza Tabu. Ah, bravo. Tutondele tuyangalele, merci beaucoup. Moi, j'ai toujours dit que mon Dieu me donne toujours le meilleur. Hein? Moi, je me donne le meilleur. Sauge. Ingeta. Ngeta. Luenda Gambote, Fuku Wambote. Aussi tout le monde qui Sabala. Ingeta. Ingeta. Tamo aqui, aquele estresse no Maia.